Yes, kanizere ko mumeze neza cyane bakunzi ba ijwi rya bose media. Mwese rero mudahwema kudukurikira tuje mu makuru yacu ya update yo ku mugoroba. Mu by'ukuri rero ni amakuru agiye kwibanda mu mujyi wa Goma, ariko nanone tukibanda muri teritwari ya Nyiragongo aho Wazalendo FDLR mu by'ukuri baje kugaba igitero kuri M23. Ni igitero cyabayemo udukorero cya naho M23 yarambitse batandatu, ikurikiye yadivansinze ije isanga abo bantu yarambitse ntabo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umutaramu waruhabaye, nakwakiriye muvandimwe abo twita imboni zacu, ntitujya tubavuga amazina. Wiriwe umeze ute? Twiriwe neza turaho. Aha, amakuru ari kuvugwa mu mujyi wa Goma bimeze bite? Tubwire operasiyo uko yagenze y'icyo gitero, cyaturutse he, bari bande, batatse ryari, ese icyo twita ngo ripoti ya risasi na majeruhi, ubwo ni ababa bahasize ubuzima, ese byarangiye gute? Ijambo ni ryawe. Uko bimeze nabanza nabwira abakurikiye ahantu byabereye mu gace kitwa Geregere, abahazi ni munsi y'ikirunga cya Nyiragongo, haraguru hitwa Buhene, bakareba ahantu hitwa Bugeregere, Bushara, bakazamuka wenda kugera mu Nja. Noneho ubwo byabaye, ariko ikiza gutangira byatangiye ngo mu matanu abantu baje n'abagenzi, maze kuza n'abagenzi bagura icyo kunywa, ubona ko hano abantu batetse n'udufiriti ku muhanda, baragura inzoga akagura n'utwo kurya, nuko akarya akananywa. Bibaye bigeze mu masaha ya 12 z'umugoroba, hagati ya 12 na 12:30. ubwo niho niba bahamagaranye rero bigaragara nk'aho baba bahamagaranye, kuko abantu baje kare, abantu baje ari benshi, basa 12 n'igice, harimo n'abagabo n'abagore bari kuririmba mu ngana ngo beta bango ngo beta batusi ngo mbese ngo baje gukubita ngo umututsi noneho kurwana ngo uwo ari we wese. Aha, bivuze ko abo bantu bateye baje babanza biga ikibuga, bagura n'inzoga baranywa, apari bamaze kunywa inzoga banyweraga hehe? Santere banyweragamo ni hehe? Ni Moja, ni Mujoga, baturutse Kanzana, baturutse mu Majagi, baturutse hehe? Reka ngusobanurire. Yego. Aho Bugeregere, areba ku shoferi, bazi shoferi Bakumu. Shoferi ya Bukumu, noneho ukisambika hari ahantu uhita ugera hitwa Bushara, abandi ko duce bo tumenya Bushara, Bugeregere, ukagera ugeraga Bugeregere, uragera Muja, noneho aho hantu h'ikirunga cyatobokeye cyanamanukanye kiri gutwika Buhene, aho hantu ni mu Marazi. Noneho ubwo hari sandere zikomeye, hakaba hatuyemo n'abantu cyane cyane baba bavuye ngira za Beni, cyane cyane ng'abandandi bo bakunze kuba batuye, hatuje n'abandi bakavukire baho, ariko abantu baje bari kuririmba bari gusakuza cyane, harimo n'abagore n'abagabo bari baturutse ngo mu bice za Rusayu, za Mutaho. Uri kwerekeza muri ibyo bice, uri kubona ko hari ikibaya cya Mutaho gifatanye n'ikirunga cya Nyiragongo. Abantu rero baturutse muri ibyo bice za Mutaho nibo baturutsemo kajorojoro, abaturage uri kuja guhaha tw'umugoroba bavuye mu kazi akerewe, niho yari kuja guhaha utwo guteka twe twa nimugoroba. Ubwo rero baje bari kuririmba muri zo zino zabo, bari gusakuza cyane, bageze mw'iyo karitsiye. Ni ukuvuga ngo baje kwataka baririmba ngo beta bango beta beta. Nze bajemo. Ubwo hari nka sangahe? Hari hagati ya 12 na 12:30. Ubwo mbese bishyira saa moya z'umugoroba. Ubwo bahageze barasa amasasu menshi, ariko rero M23
ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe nazo zamenye ko ziteye, bazihaye amakuru babwira ati igitero kiramanutse. nabo bahita baza muri kwakuza kwabo rero nabo ubwo bahita bacakirana aho bugeregere na Busara uri gutambika umuhanda gutambika uri kwerekeza Mutaho, hari karitsiye ikomeye cyane mbese imeze neza, ariko ni muri Goma kuko ni umujyi zamaze kuba umujyi. Buhene ni umujyi wa Goma, na Bugeregere n'ahantu haturanye, mbese n'ahantu haturanye ni ahantu hatari na kilometere, n'ahantu haturanye harimo nka metero nka 500, hagati ya 500 na 600 kugira ugere mu mujyi Goma. Birahitwa Mazengo. Ubwo rero barahangana, amabombe gararira, hari amazu menshi yasegutse, ufite afashe uhishije ugahishije, ufashe umwana ufashe ukararyamira, bose bavamo barirukanga mu masana. Ubwo rero M23 irahangana nabo, iba yishe abazarendo na FDLR mu batandatu. Abazarendo na FDLR batandatu tayari bahasize ubuzima. Ubwo bahasize ubuzima, ikomeza kubirukaho, irakomeza irabirukaho, ikuberekeza ibibazo gatugeze muri ibyo birunga, muri ibyo bibaya za Mutaho na za Rusayu, kwerekeza muri Nyiramugina na Kanyiragongo. Ubwo bagarutse rero, bagarutse basanga ya mirambo bayihari. Ni ukuvuga ngo M23 yarashe imirambo iyisiga aho ngaho, irakomeza ibirukaho, ariko igarutse ya mirambo kugira ngo M23 yisake icaginge, imirambo irabura. None imirambo yagiye he ko mwari muhari? Natwe rero abaturage ndi umwuti baza ngo yagiye he kandi turi abasivili ko twiruka, ariko abo yarashe twirukaga bari mu muhanda baturutse bajyana. Ubwo rero M23 yagarutse irababura, usanga imirambo zayo. Rero imirambo yo binari mu mago y'abaturage. Bivuze ko iyi mirambo yarashwe n'ubundi abazarendo bateye, ntabwo baturutse kure. Bigaragaye ndo bari kure kuko bamane kubabo, abatashi babo batangiye kuva, kuko hari nk'amaduka nk'adamwe na damwe ubona ko kugageramo n'umusivire uri kuvuga n'ikinyarwanda kigaragara. Sinzi niba ago maduka aho yageramo biba bigoye, abo bantu baba bari ngaho hafi bariho birirwa bari kuneka kubera mwago masaga amasatani nibo baba bashikiye. Yego, noneho iki gitero cyamaze igihe kingana iki? Hatangiye hagati y'abo masara kubwiye, ariko cyageze mu masatani saa 5 saa 4 z'ijoro M23 ibirukaho. Ese ariko ubwo hashize iminsi mike n'ubundi hari haje ikindi gitero nk'abaturage muri aho ngaho, aba izi FDLR zituruka mu Kirunga cyangwa n'ubundi iyo za Majengo, iyo za Mujoga, iyo za Buhene n'ubundi harimo Wazalendo? Yego kuko n'igitero biheruka ntifise abasivile n'ibisi yamaga Ruturo yerekeza Goma, yishemo abantu barimo 20, yishemo 15 kukama abantu 4 n'akana kamwe k'agahinja. Yabiciye Kanyarukinya aho bateze imodoka ya taxi voiture, nuko barayirasa bishimo bari barimo bose. Bivuze ko rero igitero cy'uyu munsi mu by'ukuri M23 ngo ni igitero cya kirimo na bombe. Zari zirimo na bombe, kuko wabonaga ari urugamba rukomeye cyane, abaturage aho bageze bombe kuko bigeze nko mu masaha 10 y'amuturage urashobora kuza gushira amakara kumbabura ngabe tekereza n'igiko mu mwanya saa 10 zo ku mugoroba. Abaturage ubona ko n'ubundi bakiri mu bwoba bavuga ati aba bantu bo mu majage n'ubundi barongera bamanuke. Kuko n'amakuru yo gwa kuko mbonye bagono kuko nje ndagomba sise kuba no hatinda muri 23
yazamuyeyo ingabo yazamuye y'imodoka no gucunga wenda nagomba butike zabo bazarenda n'abasereri bonye bari kugerageza kubabombora ngo bakuremo ibicuruzwa birimo batungane n'uzaza kongera kubacuruza. iyo mirambo ubwo na buri birengero tu na buri birengero tu none ko bagarutse bakayishakisha bakaba bayibuze uko kizakurikira nyuma ko zaba turi kumenya ko zaba turi. aha reka ngushimire rero ubwo ukomeze udukurikiranire ibiri kubera mu mujyi wa Goma. Abakunzi b'ijwi rya bose media n'ubundi baba badutezaho amakuru kandi tuba tuyafite y'indani, ubwo turakomeza tubakurikiranire ibiri kubera mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero, cyane cyane muri iyo akise Kirunga cya Nyiragongo. Ubu nawe nizere ko wahinduye miriye wagiye kureba aho urara. None ngo uharara ntabwo uharara twavuyemo ubwo ejo ku manywa n'umuntu azaje gushakisha ngo arebe niba yabona ibyo kurya, ubwo ntituhagera akagira igihinduka nzabamenyesha. Sasa urakoze cyane, reka ngushimire ku makuru duhaye. Nguwo rero umuvandimwe yitwa Drone, niryo zina rye kubera umutekano we n'ubundi yitwa Drone. Ubona ko agenda dukurikiranira amakuru abagiye atandukanye ya hariya mu mujyi Igoma. Yatubwiraga rero ku gitero cya hariya n'ubundi cya Gabwe hariya za Mutaho za Mujoga, igitero cya giturutse muri parike ya Muharira muri Nyiragongo. Mu by'ukuri ubona ko rero M23 n'ubundi yatunguwe no kubura imirambo mu gihe yarisize imaze harashwe imirambo 6, ariko ihindukiye iyo mirambo isanga yamaze kujengwa. Ese yazutse mu by'ukuri ni amayobera rero kubiri kubera mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ndabakunda, Imana ibarinde, ciao.